Dobar večer, bolje vas našla. Evo, drago nam je da imamo priliku s tobom uživo se vidjeti. Meni je isto još draže zato što svi oni koji me znaju koliko volim Zadar i uvijek kažem da je Zadar meni poput mog rodnog grada, tu sam završila fakultet i čak na Wikipediji u Google piše mjesto rođenja Zadar i u milijun tekstova piše Zadranka. O Bože, ove muzike. Muzika je glasna, ali to nas neće spriječiti da razgovaramo. Naravno. Reci nam, mama, što je novoga u tvom životu? Pa imam mnogo toga novoga, ne znam odakle da počnem. Ono najvažnije je da bih ja ovim putem svima koji imaju neki problem savjetovala da se sami sa sobom suoče. Novo je to da evo, ova je godinu i 2 mjeseca posve trijezna, jer ja sam otvorila svoju dušu i ogorila svoju dušu odmah čim sam izašla sa Raba i dala intervjue za hrvatske, srpske medije, koliko mi je to mentalno, fizički pomoglo. Na pomolu je nova knjiga, Konačni obračun, već sam napravila ilustraciju za knjigu. Ja inače na tatu sam naslijedila talent za slikanje i pisanje, iako sam po struci profesorica talijanskog, latinskog, grčkog jezika i književnosti, ali ono što mnogi ne znaju da sam ja završila 2013. godine u Sarajevu sportsko novinarstvo i da se vidim jednog dana kao voditeljica sporta, što bi rekli Italijani, conduttrice dello sport, a uz to novo je, ja ne znam koliko je Zadar i koliko je okolica upućena. Ja sam imala 2019. godine prvu samostalnu izložbu Ulje na platnu, koja je bila u Beogradu, Novom Sadu, Dubrovniku, Skopju, Ljubljani i to su bili drugi motivi. Motivi vezani za moj fakultet, znači mitologija, motivi Nefertite, Tutankamona, životinje, konji. A sad ovo što radim se zove Ava Innovation u suradnji sa Nikolinom Klajić i radi se o 40 sportaša i sportašica koje su obilježili moj život, s obzirom da ja nisam iz sportske obitelji, ali sebe jednog dana vidim uz pisanje knjige, uz slikanje, da vidim se i na terenu i studiju, jer zaista znam, pogotovo košarka, nogomet, rukomet, tenis i vaterpolo. Evo, u zadnje vrijeme često nastupaš i kao pjevačica. A kako ide taj dio karijere? Ja mogu da kažem više nego što sam ja očekivala, jer ja kad sam snimila pjesmu 3 puta na dan, bilo je zaista slučajno. Ona je osvojila publiku i skupila 5 miliona pregleda, pa Feri igra duet sa jednim mladim Zadraninom, Marijom Tomasom. Cijelo ljeto, gdje god smo nastupali, ljudi su znali pjesmu i riječi na pamet. Evo sada se sprema pjesma, isti tim radi predsjednica, zbog toga što nam slijede predsjednički izbori, a ono novo, kao što ste vidjeli, skoro sam, to jest ne mojom krivicom, nego krivicom nečeg drugoga, trebala biti u Saboru. Međutim, Solin, Kaštela i Šolta, gradovi koji su 10 minuta udaljeni od Splita i otok koji je 20 minuta udaljen od Splita, stavili su od 2. mjeseca ove godine da spada pod Zadarsku županiju, što nikako nema logike. Reci mi, bila si nedavno u Italiji i bila si u žiriju jednog izbora. Pa ja inače, za one koji ne znaju, kad sam došla studirati u Zadar 2009. godine, to je 2007. godine, uvijek 2009. je jako bolna godina, a svi znamo zbog čega mi je 2009. bolna godina. Evo, uskoro je taj datum. 6.10. je 15 godina od slučaj Karabatić-Nižić. Ja sam inače bila the best model Hrvatske i the best model svijeta 2008. godine i Miss Turizma International, tako da sam ja često počasni gost. Evo, sad sam bila u Italiji, s obzirom da pričam talijanski kao materin jezik, što bi Italijani rekli, bila sam in gara u žiriju jedne pokrajine koja se zove Abruzzo, gdje su bile cure iz Pescara i sada za 2 mjeseca sam u žiriju za Miss Italije koji će biti u Rimu, a inače i u Zagrebu sam bila početkom lipnja u žiriju za lice godine i za Miss i mistera Zagreba. Tako da sam ja u manekenstvu od svoje 14. godine i nikad nisam ni znala da ću dospiti u žutu kroniku. To je za mene samo jedna
jedna enigma. Je li Ava bolja pjevačica, spisateljica, umjetnica, slikarica? Što joj ide najbolje, Avi? Pa ja bi za sebe kazala da sam na ovog čovjeka ovdje povukla talent za slikanje, to me opušta i to me spasilo, a uz to niko ne bi vjerovao. Ava je najbolja u košarci kad zabija trice. Jer ja sam visoka, 1,78 m i bavila sam se intenzivno 6 godina košarkom, tako da moja najveća ljubav uz poeziju, prozu i slikanje je definitivno sport. I ja jednostavno živim za te utakmice. Ja ne živim za sportaše, ja živim za taj adrenalin, a pogotovo za, što bi se reklo, za košarku. Što ćemo s ovim Zadranima koji te gledaju po ulici? Ovo je prilika, sad sam u Biogradu, jer ću sutra predstavljati na predkonferenciji svoje radove vezane za izložbu. Naravno, pozvani ste u hotel, još se ne zna, danas ću saznati da li hotel Kornat ili hotel Ilirija, ali tamo sam odsjela sa svojim roditeljima, jako su rastavljeni. Oni su mi bili najveća potpora u borbi protiv alkohola, tako da bi volila da dođete. A što se tiče Zadra, ja za Zadar zaista nikad osim toga, ajmo reći, ni kriva ni dužna problema, nosim samo lijepe uspomene i kad pogledam malo bolje u Zadru, da sam pod Zadarskom županijom sigurno bi bila u Saboru. Ja moram da pozdravim gradonačelnika, a nije slučajnost, kad sam ja studirala, bio je moj ginekolog i to je jedna toliko topla i srdačna osoba koja se baš zalaže za sve ljude i svaka mu čast, gospodinu Dukiću. Ava, hvala ti najljepša, želimo ti sreću u svemu što god budeš radila. Hvala vama i ja bih